Wey'ngane zakwethu-ke ngimbelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofanya khona le video. Igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngona kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'posta kuyona-ke le channel yethu. Hey wey'ngane zakwethu udaba-ke oluyisihluku ngempela lusisombona la kule video-ke igama lakhe nguJordan noma-ke uneminyaka engu-14. Ubehlezi nabangani bakhe-ke namhlanje ngaphandle kwesitolo kwase kufika i-Avanza yabadubula-ke yena-ke lo sisi ushawe noma-ke ushawe ngezinhlamvu ezingu-7 nomunye kumngani wakhe wentombazane bashona-ke bobabili. Kwathi-ke lo owesilisa wase-ke uyalimala. Zindaba-ke lezi ezithinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana-ke bayakhuluma-ke ngazo wey'ngane zakwethu. Ke nangomunye uthi-ke manje sekuvele kudutshulwe nje iy'ngane inkosi-ke uvale noma-ke uvale lo mhlaba wakho awusasifuni-ke ngampela. Nangomunye uthi-ke hhayi-ke umhlaba ugoqiwe uThixo makasawukele noma-ke siwonile umhlaba siyavuma sesicele kehlise noma-ke inceba yakhe ezansi-ke emhlabeni kwanele. Wey'ngane zakwethu ngifisa ukuthi ngezwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngokubulawa kwentombazanyana-ke esasencane-ke 14 years wey'ngane zakwethu. Hhayi-ke mina sengiphuma kanje. Ungakhohlwa ucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'posta kuyona-ke le channel.